Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlishina lahu-d-din walau karihal kafirun. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-yawma 'aidan li ibadihil mu'minin wa khatama bihi syahra ramadhana lil mukhlifin wa ja'ala fi ta'atihi az-dunya wal akhirah lit ta'iina wa fi ma'siyatihi dzallat darain lil 'azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahidul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Wa ya ayyuhal muslimun al-hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, sejak hilal 1 Syawal 1431 Hijriah nampak di ufuk timur, ayam pun bersahut-sahutan bertanda tibanya hari raya Idul Fitri, hari kegembiraan rakyat dan pemerintah. Tampaklah tali persaudaraan bagaikan rantai emas yang tak kunjung putus antara si kaya dan si miskin, antara orang kuat dan orang yang lemah. Sejak itu pula lah kalimat takbir menggumah, memuji dan membesarkan Allah. Karena memang tidak ada yang besar kecuali Engkau ya Allah. Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang maha mengetahui perbuatan hambanya, mulai dari yang besar sampai yang sekecil zarah. Mapacingi pungala ta'ala, puampan cejengi alangi lolo hise, puampan cejengi langi masususungan, dan nia nabi beloi nasabak mak juta anak wituing, macura papa riwani. Ulam macaya, mancaji lampu ri atanna, dek gaga to mulai megbui pada padanna koromai tajangi witihinna alangi. Apan cajeng ki mata sona ripake sapai dalle halalata. Magani roparina papena jita beningi petami bawa mataru-taru. Na yeke pungala ta'ala puang maraja akka mase riatanna. Gangkanna na were kisti suro matappa tarekwam mangi namanya mapapena dinna atanna. Na yekia magi pro rupa tawe na de na maelok sukuruti wipaperena pungala ta'ala. Magi hanatia pasuju irupanna ripuanna. Tomakwero taja menibawa pacalanna pungala ta'ala. Iya kami nama pedie. Nilotok ko gayari ka natia toko pasti nasari ko rilalenna abi malun kolupaiwi. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, bulan Ramadan telah berlalu dan telah menyaksikan kejahatan kita masing-masing. Alangkah ruginya orang yang menyia-nyiakan waktunya dan penyesalan besar bagi orang-orang yang melampaui batas. Dan alangkah kecewanya bagi orang-orang yang menunda-nunda amal baik. Musaletongan ni ular ramalam malabdi. Rigon kani wani to padang kamu pamak doje ko papole wipat kesiliangi. Kodo barit datunna ulang ni. Angka kime mangonruan ruat kiriolona pungala ta'ala. Angka lalo ko ular ramalam malabdi. Tabiwis inna amalak madiketa. Naniya lolo yesininna amalak majata. Namuang olok kiriolo na pungala ta'ala nasabatte kiri sininna amala madicita. Arogingat paha, so tatangingi puasa ewe, nade napapoli pakasiang iri pungala ta'ala. Gangkanna napapada mi ular ramalan, si bawa tania ular ramalan.
Odo barit datuna ulangi. Tagili kumay paiman nariewa ko mangurus diri. Maka dia rikuang Allah Ta'ala. Nasaba namat madailat ni batemu mailok pada tingiki. Naaga mutimpakan ni baban na suruga. Na dito mo niya teya mutamaiwi. Na niya mututukan ni baban na ranakaiwi. Na niya naihekya dito mo niya mailok mutamaiwi. Na mutikakan ni bali marajata yener tu setangi. Na yekya dito mo niya mailok malapatangi. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Ular ramalan ulam mapacing. Ulan nataroi pung Allah Ta'ala loloi sininna dosata. Ulan natalai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ulam pamate. Dan niya ulam pape nyaman. Nani gini kita matonga-tonga pa boleh patas yang ridalanna. Majap pumantat tu ni ria matair pung Allah Ta'ala. Dan niya ripanya menyaman ni matu ridalanna surga pamasena pung Allah Ta'ala. Ubah pahang, alabangat pahang, asarongat pahang, nania atau kinin nawang maraja pahang. Napunay ito ang tewe makatiya siulat kalepu rilalanna ular ramalan. Arikon kana pasupui kuasana, nania tarawena, nasabade pamalat na saganin surga pamatena kung Allah Ta'ala. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati baban, yuqalu lahu ar-rayyan yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum yuqalu ayna shaimun fayaqumuna fa idza dakhalu uklika walam yadkhul minhu ahadun ghairuhum. Batuana majapuan ka babanna suruga riasang ar-rayyan pada naula mutama apa puasaewe mati resermon rina pung Allah Ta'ala ngade gagat tamaiwi sangadinna apa puasaewe. Maka dani pung Allah Ta'ala aina swaimun tegani papuasa ewe aga nakatatongan na papuasa itu mutama rilalan na surga pamatena pung Allah Ta'ala nareko pada mutama ni ritu nadega gawad di mutama sangadina papuasa ewe. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, acilakan paha asajurap paha atolangat paha nania abinasangat paha napuneto ang kewe pasyas jengi watuna rilalan na ular ramalan to si mata mamma tumatwewe to bakan ni dosana nasa ngikapang alena maelo tuo batu rilalan na iyelinwewe to makwero bansana natari ni alena ri abinasangange rilalan na ular ramalan natapam niya alena ri abi malumpa-lumpaewe nadena panat diniwi napogaw ni ano na tiyatyewe kung Allah Ta'ala nalulukmanan ni sininna napesan kang ni nabita napero-pero manan ni sininna napasan ni ito panritaewe naluta-luta manan ni sininna amanah na tumaparin tata nabutan tarwami papangajana to duwae pajajan na atan ngajampang ipapatelengak na padorwani sallan na nariko jalokan ni lalam madeting majapun na kawan apsun na ni bawang menre nariko ripesan kewi kau maja nasamiha alena ripakasiri. Tau mapengero sifatna, talinga meman no makukue, toba meman no makukuewe, serta meman ni ale mulia suewe, watari-tari meman ni matamu tobakan ni atas salamu, nania pangolo meman ni rupamu ripuase wewe, nadua mi onro tajat ko yener suruga nania rana kapacalana ngala Ta'ala. Na yekia muabokori wi suruga ridino, pegi ni masampaja bunga-bunga. Bakas si mata makaryari mo ri amanana pung Allah Ta'ala. Pakan rememan ni parembolokmu. Baca meman ni pajapimu. Taro meman ni masa olimu. Nasa barana katumolay. Awi malumpa-lumpa monroy tappa. Salot dara na niya, salot nana monro nangi. Na niya yeto narumuinu. Nasa ba pangobina mi iblis muturusi. Jadi tibawan o rilalan na rana kapacalan na pung Allah Ta'ala. Nabana sanga ki pung Allah Ta'ala rilana atura malabieng. Walakad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Majapuri sari ni rilalan naranaka. Maega bangsa jin nania rupa tahu. Nasabab punewi ati nade na pakewi mapahan nania punewi mata nade na kitangi nania pada punewi dotili
Nadena ringkalingangi, ia nari ture kuero pada kedudukan na olokoloe, bahkan mariawapi na olokoloe. Ia naruman nanro tota kalupa manangi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ular ramalan ulam mapating, ulam makbaraka, ngania ulam pamate, bahkan ulang atau kini nawangan na atau matapwe. Nasabat tampul tiga ega na decing. Nayekan kan rumah boko tempat taile. Mengucapkan selamat tinggal bagi orang mukmin yang taat dan yang durhaka. Rebarai kapala. Angkan ular ramalan. Matulai lolongi puasata. Lolongi taraweta. Amalak madetita. Nania sumbangata. Tau makarna Allah di mata-mata. Narigo angkana melopa mati ripungala ta'ala. Narigo angkana nataroi kamina makastingin. Narimuakan na naro, rilalan na iya suewe, ang kaniridu mapacikan na sisap pole rido tata, nasabab purana rito baka rilalan na ular ramalan, na yekya, aja lalo nompo rinawanawata, na niya aja lalo na tokang ngati matkaday, nasalay ni ro ular ramalan, tarato ni usalay katiyangi pungala ta'ala, maboko ni ro ular ramalan, taroto ni wakbokori sumbangangi, iya suewe tumalapot na. Tarotoni ulapot bawa na niya pati asam pajaku. Tarotoni upalapot pasyo na setangi. Uwewe si bawak pabole bi adorakangi ripung Allah Ta'ala. Ular ramalape magpasi. Nato silada nebu amala manesin. Ateka bangsa na ye. Desita sisa na wadi na pake tongke masang ali na salang. Nasaba sega mua ega na to mayro rapi ular ramalang. Na yekya lele ni ripam masena pungala ta'ala. Iyan arwasa baranna. Nakana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khasiral musawwifun. Khasiral musawwifun. Khasiral musawwifun. Rogi wi tomapat tanjengi. Saju wi tomapat tempuewe. Sapuripale wi tomamat tumatwewe. Maka dato ito riolota. Aja mupat tanjengi jama-jamamu. Rimatuna bajana. Tangadi niya mempana. Nasaba pene matui pene mamatu ko. Baja de pajana. Tangadi napay. Mempapi na mulempay balemu. Muteke dosamu. Muakbawongiwi asa juramu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Iya aswewe. Aswato kinawangata idi rupa tauwe. Nasaba purana ritagang hawa nafsuewe. Pole ri anrewe. Nania pole rinunge siular kalepu. Neye kaya suewe. Naharangat to siki pungala ta'ala mapuasa. Terekwam manginirpasaw kinata. Manrewi. Nania menungi. Yakepaha. Manyamanyamangiwi papenya mahalala na pungala ta'ala. Iya suewe. Aso asya masingata idi rupa tawe. Jadi naseriki silorong apay masyak dampa-dampangan. Nato sisire mase terekombangi nato pada mutama di surga pamasena pungala ta'ala. Mako matoiro rayae nato maparentana. Anasikolewe na guruna. Anrewe nakakana. Anae nato matuanna. Natabaya manana pure rirampe. Namuni mailokin mutama di surga. Na yekya tamakastingi asong pungata ripada tarupatau. Tamakule kita mari surga pamasena pungala ta'ala. Jadi yang kalalo kipada ciengiwi asung pungata lori pada tarupa tau pada padanna lori tau pajajiata rito maperintata riguruta rikakata ribalibolata risampulolota terutama ni lori pungala ta'ala puap pamasaye rilino labi-labi pamati resurmong rina pungala ta'ala nareko madece ni asung pungata majapui di natu tau laba tau senang tau kini nawa rilalan na surga anyamang-nyamangi mati riak serimong rina pungala ta'ala agi-agi rikinay iatona angka silalona yakip paha onro-onro ngatar yepui pole risala kaewe nan niya tajangi nan niya batu-batuna pole riintan jamaroe. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, na yekiang ati balikang na, atilakang paha, asa jurap paha, nania abinasang paha, tuan kewe, pasti sengi watun na rilawan na ular ramalang,
gangkan adik na melo mapuasa. Maka di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man aftara yawman min ramadana min ghairi rukhsatin wala maradin lam yatadakhi somat dahri kullu. Batuanna nigi tau buka dena puasa sestor ilalanna ular ramalan. Rigon kana de gaga odorokna kue na de na malasa de na tiungku namuni mapuasa si tau kaleku ritaliwanna ular ramalan deto na pada. Maka matoiro to mapuasa ewe sulat kaleku rilalanna ular ramalan. Na iya kadek na paswi sekna majapu dek na tarime kung Allah Ta'ala puasa ta. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, somu ramadana mu'allakun bainat samai wal ard la yarfau illa bisakatil fitri. Na iya puasa ramalange tagatungi ripal lawangan nalangie nania tanaiwe. Na dek gaga patarakai kuritu sangadina sekep fitaraiwe. Maka itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na iya sekep fitaraiwe pape facingi ripa puasa ewe ri ada sia siwewe nan nia ri ada salaiwe nan nia mancaji papandre rito kasia siwe nan nigi pasilen narangi sekep fitarana riolo sampajal perengi yana rito sekep ritarima nan nigi tau pasilen narangi sekep fitarana rimon ri sampajal perengi riasa menibawang pas sedekah biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Umat sallama nabi yang hadir. Iya na aswewe ripal lahirangi rioran nurta rias risesena kung Allah Ta'ala. Na tomat dapunga sipulu padatta umat sallam. Mengaram madetengi dosata ripadatta rupa tau. Dosata ribalibolata, risang pulolota, risikampota. Terutama ni dosata lori to duai pajajata. Nasaba makukue dan resapa to biasa ewe ppi tomatuanna. Ningapa na salai gangkan na pole lona rewa kuate tomatuanna. Na yama mega lalo riolona tu dengan na pamelo tabe. Bahkan angka tahu iya nariyewa ada di tomatuanna nenapa badrami na balingan ni. Bahkan ang kebiasa meway maskara-kara tomatuanna gangkan na angka puno tomatuanna. Hadirin yang dimuliakan Allah. Pure kajajari si Dima Sunre Sallang. Si Boji di Orwane Tanya Sallang. Namailo na kawin ripesang kewi rito tomatuanna. Onro padina ati labong ana riatya rito tomatuanna. Gangkan na napatinro madeceng ambok na ninampa malay piso mailo gerei ambok na iya riwatu na gerena na ambok na tako pasat di manihala pong indo mataru makatalingi jarin na anak na gangkan na dito pa nataru patu bulo-bulo tigarok na lapong ambo kasi nasabari dito pa nataru mate. Hadirin malabi padi pahaati laboto matwa kiana nareko makuroi ante kedota idi anae gangkan na biasa na tekang ada lapoto matua makada benenge wadi ko riuno riolo nenapari popo pemang dekat kiriono mo nataro padi lapoto matua nasaba buru man rasa katungkay na yekya sengaran na tania iya lolongan ni ana paha aro rakanga paha tojo paha patta paha atinna ari pangajari tan neng kalingay tan natasi tan nabegoti tan malakulaku si tanrana anak cilaka. Maka dia Allah Ta'ala rilalana akuram malabiye. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Purana patan tuan ni puamu makadai. Aja lalu musumpari lene pungal Ta'ala. Na niya apedece ko rito duay pajajamu. Nareko narapi ni umur atuanga salah sedina. Yare ga iya dua. Ajak lalu mupadangi makada ada puas. Yare ga ada ah. Ajak lalu mugarak-garai. Naseri ko puadangi ada malabi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makuniro nasa pungal Ta'ala. Iya mo bawa makadata puah yare ga ah temaka karatna non coba sia nareko ri gerak-gerak memen ni yare ga riewa ni mapangewa to duwe pajajata
Mua bakadan nareko tia ta bolo-bolo we matata mengarangi pat pedecenna to matwata. Wadingi ripatati kang we mata. Sikura-kuran na sasakang ale dosa rito matwata. Nasaba iya na to matwata. Yan artupuan malinota idi rupatawe. Sesamoga hapat dina nareko to bibiu. Maka dapat kelongi. Padi pa pala nareko to bibiu. Malasa tandikungka. Sino masalah berbicara ya? Dulu pada bacaan surah Al-Fatihah. Ini Al-Fatihah. Maka dari pakilong ni, pergi papale nareko tu bibiu, malasa tan dikungka, maate tan riwalu sidong muti, rilamas si gang kautu nakai si bawi, ang kasi nasi sa bawi, risari si ritimpo timpuewe, nanri si babu, ang kasi nasi sa babu, ritaro si ripala di maewe, sowe minat dan na gangkan na naluturang angin. Jadi dia ang kay mau ba tomatuan na. Naseriki si mata mapede ceriko duai pajajata. Ajakam mana nama ilok mo bikin mitar ya senge to matua na nasala ini. Idi de nagaga to matuan na. Telo duanga manibawa risung Allah Ta'ala. Nan niya tewe solompolo madece to kurai newa solompolo to matuata riwat tuona. Ang kani kurigila to mapede. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Na iya riona pung Allah Ta'ala tagat tungi riona atau dua pajajata. Na iya galinna pung Allah Ta'ala koi galinna atau dua pajajata. Sini masalah malabi yang kay hadir. Laban ni ular ramalan muta masih ulas sawalan. Ulan non roi rupa tawe mak dampat ngisingin na dosana pada na rupa tau. Nan niya non roi pada tengiwi. Nan niya mak dampengiwi keluargana. Nan niya pada na rupa tau. Iya suwe, angka tahu sininna to ang kewe jama-jaman na ripalawangan na masarakae. Pada nasalaimanan ni mananro jama-jaman na pada lori masigige. Iyari garita na lapangi. Untuk pasilendarengi sunnah malapina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Angka nana si mata Mario, nasabang malapot na tawe. Na yeki ang kato nana si mata taripik kiriki totona. Nasabang kay kuritu ambuk na. Le suripam masena pung Allah Ta'ala pertahankan ajaranna agamana pung Allah Ta'ala na iya mo indo na berkeluarga ipeman na inapa na suroy madde anakna na tibete diwaju na niya sulara yan naritu si mata na pakewe narikonita si padan na anana malapot si bawa ambo na mapake pakiam mabaru terisi iyaro ananae rigon kana pada na puade rilalang atin na makaday ambo benengi ang kamopi ambo ang kamatoiro indoku po jika na yeke na chacha na indoku nasaba ang kana pasteleta ambo benengi ang kamopi ambo ang kamatoka rojok kamalap po si bawaki na yeke makukwe silale kumanibawang si bawa masiri kalau malap po nasaba kabe-kabe pati aku ambo benengi ang kamopi ambo ang kamatoka ro malappo na niya mapake pakiam mabaru na yeke mapukwe na cheche na indoku na taba ang kana pasileta gangkan na monro kasi yaro na nai mi tatawe law malappo na si matatati na way matan na pikiri kiwi totona gangkan na riteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aga nalepan na surona Allah Ta'ala panewi yaro na nai makade ana magi mutari ana
Agan ape bali na iyaro nanae. Makada iya kasih sesa ka anak yatim. Natamaka na may loku jok kamalapot si bawa amboku. Na iye katan nelorang ni pung Allah Ta'ala. Natamboku mati rimusuhe pertahankan ni agama na pung Allah Ta'ala. Iya mo indoku berkeluar kay payman. Na inapa na suro kamat dari bola na amboku. Aga natatin na way matan na nabita mengkalinge cerita na iyaro nanae. Na inapa na padama kade. Anak. Aja ngamu dari anak. Mapukwe Fatimah kakamu. Aisyah indokmu. Iya na ambokmu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin hadirat yang berbahagia. Nariko to pada lesu nama turi bolata. Tudah madecek isi bawa keluarga ta. Ataruni mampei limanna to dua pajajata naribau. Taruh kisi watingan. Nariko nak dampang muaki dosata. Nah kepada melo dari Allah Ta'ala maka dai Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Puan, kadang penging kasih dosaku dan nia dosana to dua pajajaku. Kue tofa tamasi iya dua pada Tuhan nama seku riwatku baik cukup. Sini umat salam lebih ang kay hadir. Apa mula niya suewe. Natalan itu anak guru na iblis. Apatas sandra-sandra ni rilebo na tanewe. Nasabalapot na pole ripasyona. Aga na tak bagay-bagay na lori onrong arwa-arwa sange. Pada TV balu-balu na. Angka anak guru na iblis balu ceko-ceko. Angka to na balu ada balle. Angka to na balu mangke-mangke. Pau-pau rimondi. Sereati. Adorakangang. Aga na pole na pangaliewe maliwi balu-balu na iblis. Koromay sesan na to panri tewe. Sesan na to maparin tewe. Sesan na to sogie. Sesan na to kasyewe korwane nania mapundray. Aga na si matatyawa na iblis, rigong ka na mapalapa, nasabat taralana balu-balu na iblis, na yeki atongan ni roon ka maliwi balu-balu na iblis, nasabari na tumadosa, yari ka na to barorata rikung Allah Ta'ala, ye bara ilasa, ang kamana papurana. Makin nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, likulli da'in wa dawa'u dunubi istighfar. Batuan natin nalasaywe, ang kamana pa burana, na iya pa burana, yari ka pa bisana do tewe, yan arito prelo adam penge, ripung Allah Ta'ala. Na iya susukan na pa burana do tewe, yan arito ala ko tiba aju sabara, mungkuti bawe buah pati sengang, na inapa lo toko kung ngajenge, na mumaraja pa pejapuri pung Allah Ta'ala. Inapa mo kira-kira piso tarangati, na mulere na saba apo di lori pung Allah Ta'ala. Ariasana pisuewe ribat wasuk kurutange nena parina suri uri puat pasonaiwe nova duduri api atam mangingirang mugari nasaba atungatungang nama naswi mati nena pamupai nasaba jari at kalitutu namu sampoy nasaba nyamak kinin nawang namu mutaro rilalan napati paringarangi mujagaiwi pak buraiwe ajat yang mana nalepa ibalawo seriati nalappo miopo jiri ale Nyainu cicca amelo riasan, nareko melo ni makburangi paburewe, pakino pakiang nasabat tahu ripung Allah Ta'ala, asalimu no pakambar randu, aja nakan nako talimpolo harang di bawah ani makoro, hari pacolo na paburewe, nasaba maraja toba, mutaro itu elesu na pikiri, bubise halala, na inaparinu paburewe nasaba kalima papakaraja ripung Allah Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Umasalam malabi ang kere materi kung Allah Ta'ala. Upiminasa tutu ya kato baku Nasaba dua talu papasan na niya nasihat na ang leburuta. Yan narito 5 sewa-sewa aja lalo na saleki. Aja lalo na saleki lamput at pade yan narito tawer kung Allah Ta'ala. Aja lalo na saleki buta mati yan narito padis tangangen. Aja lalo na saleki pakiat malusa yan narito tapwa kung Allah Ta'ala. Aja lalo na saleki boko tamawari, yan aritu amala madekenge. Aja lalo na saleki tonat-tonangan malasi, yan aritu paringarange ripung Allah Ta'ala. Nania 5 sewa-sewa, aja lalo kinang kaputipay. Aja lalo nang katiputipay sifat na sajiwe. Nasabaiya to sajiwe, iya banita uringe, nariko ang kalisat na. Aja lalo nang kaputipay sifat na asan rukange nasabaiya tu asan rukange iya panak dapiri luae nareko engka nailori
Aja lalu nang kapusipai si pana paken re kalukwewe. Nasabaiya tu paken re iya pana tengari kalukwewe narekwangka mailo nala. Aja lalu nang kapusipai si pana pamenge. Nasabaiya tu pamenge iya pana panrewi balewe narekko meloi nala. Aja lalu nang kapusipai si pana ngingi. Nasabaiya tu ngingi narekko mangingi makatan ngingi. Ikewe nalapasan ni gankan na marunu-runu. Maka nande guru Ki Haji Muhammad Yunus Maratan. Nomor segi. Aja lalu nang kapusipai tinro ele. Nasabaiya tu tinro ele. Mama na iri akasya singe. Yang kedua. Aja nang kapusipai tinro arawinge. Nasabaiya tu tinro arawinge. Mama na iri lasa ujanginge. Yang ketiga. Aja mukat kangi nareko tania katamu. Nasabana nigi lokat kangi natanya katatna. Majab umati. Ripakatiri ripadanna arupa tahu. Akhirnya hadirin yang dimuliakan Allah. Sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan berkah kepada kita sekalian dan Allah menerima segala amal kebaikan kita sehingga pada loni memati dan dampa-dampanya pada tarupa tahu mamuare engkau pengala ta'ala na damponi ininna dosata. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahu ad-din walau karihal musyrikun. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-wahidul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-shadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Fa ya ibadallah utiikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wati ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. رب هب لي من الصالحين. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالمنكر والذكر إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. السلام عليكم warahmatullahi